Laingut ki kertong ke National People's Party but way u kertong shimet kila late tap kerteng na kebenta ke election MDC jong ke Khasi Hills Autonomous District Council Haribhoi District. Ki kertong jong ke NPP ki kentop yu ba Sostenes Sotun na Jirang constituency, ikong Magdalene Maulong na Umsning constituency but ikong Rona Kimdet na Nongpo constituency ket ba u kertong shimet ulong uba George B Lingdo na Umroi constituency. Tentang konsumsi lejong, kijing air ki bobon, mengkumno hakabede bagi ang ki kanun ki balong nanduk ki por blaseng ke council kamtam trading license, labor license. Ilai bekumno ki kata ya kayo kami jam kamtam ya bede bagi konsumsi lejong, kamtam ki bede bagi jimdon ki bobon ba ki office terkam sarkar jong sarkar India kerpang ban piwi pat no ki nong sengkam sengjam ke bodon hapok konsumsi lejong. Ini kelah kata bahaya ki nong senong jong konsumsi. Nagleng juga kumukotong hakin election MBC antara tep dia ka jingnyau buat ka phangi bakmat lomban ini awan penklan hagbede baki dorbasnong ini awan klan hagbede baki jingede lima ini awan peniklan hagbede baki kumno ka jing kunsa penne ya kirti senchar bat kunjuru hagbede baki kumno ban ini awan hawi kelat jingeda ke kerpang kipa mengikum kirit pai idon hagineka jela kejungi lagu benta kerpa terpang kepa mengi layo Sangut ki